Not all the storms come to your life to destroy you, but some of the storms will come to your life to clear your path and to clear your destination. Akusiwona wonke ama-storms uNkulunkulu akawavumela ukuba afike empilweni yakho ukuzoqeda ngawe nokuzokubulala. Kodwa amanye ama-storms ayafika empilweni yethu not ngoba ezela ukuzoqeda ngathi, kodwa afikela for certain reasons. Amanye ama-reasons enza ukuthi lawo ma-storms afike empilweni yethu. One, asuke efikela ukuzo-reveala our true friends, ezo-reveala abantu abanathi ngempela, ngoba khona abantu ababanathi ngoba konke kusahamba kahle, but once izinto zaba upside down bese beyabaleka. Manje uNkulunkulu wavumele elama-storms ukuthi kuthi mase kubheda bese beyahlehla, bese uyabona ukuthi obani abantu abanawo ngokweqiniso, obani abantu abanawo ngoba nakho kuhamba kahle, ngoba abanye baba khona makusahlekwa once kwabanzima empilweni bayahlehla. Ngakho ama-storms kwesinye isikhathi ayafika to reveal who are with us, obani akungasibona abethu. Amanye ama-storms ayafika ukusenza singathembeli emandleni ethu, kodwa ukuze sifunde ukuthembela kuNkulunkulu. Some storms will come ukuze esondeze enkosini. Amanye ama-storms ayafika so that singeke sithembe thina, kodwa sizofunda ukuthemba uNkulunkulu. Ngakho you need to understand ukuthi hlobo luni lwestorm lukufikele. Amanye ama-storms ayafika ezosifundisa ukuthandaza. Sithi mase sikuwo istorm singabi nayo i-option, kodwa sibe ne-option yokuthi asithandaze kuphela. Ngakho amanye mayefika afikele ukuzovula iwindi lomthandazo, afikele ukuzosenza siguqe siye emadolweni, ngoba mase sikuma-storms basuke sebengekho abantu esingadiphendela kubona. That is why if there is no shoulder to cry on, there is a floor to kneel on. Makufika leso sikhathi siyakufundisa ukuthi vele uye emadolweni uyothandaza, ngoba basuke sebengekho labakade bethe bayofa la ofa khona. Ngakho you need to read ukuthi hlobo luni lwestorm olungifikelile. Amanye ama-storms ayafika sidlule intweni einzima, kanti uNkulunkulu ufuna ukudrowna our enemies. Amanye ama-storms afika ngoba phela uIsrael wayithola usuphambi kolwandle, kodwa ulwandle loluphambi kwabo lolungafikelanga ukuzobulala bona, kodwa lwaba khona kuze kufe izitha zabo. Ngakho amanye ama-storms asifikelayo uNkulunkulu uyawavumela ukuze kufike our enemies, bese yasilandela kwistorm esikuso, kanti akazi ukuthi uNkulunkulu wenza i-setup to destroy and drown our enemies. Ngakho makufika i-storms kumele uye enkosini uyofunda ukuthi ngabe lolu storm efikile izonginikeza yiphi lesson, izongivulela ini, izongembulela ini, ngoba uNkulunkulu akawalethi nje ama-storms for mahala, kunama-reasons akawalethele wona. Amanye ayafika ukuzosivezela ukuthi sinamandla angakanani nokuthi singobani thina, afikele ukuzombula our true identity. Ama-storms inkosi ewavumelayo empilweni yethu, ngenzeka nawe kunestorm odlula kusona, leso storms sinenhloso. uNkulunkulu uyazi ukuthi yini afuna ukukufeza ngaleso storms. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.